na gutiri ndu urarugama na gutiri ndu kurugama atika ni okire kada ne kate ni undu wa giconoko gukorwo munini wa bururi ekiritwo programu-ini na gitege kaigwo na twina function iria itagwo state function akaga guka. Ni miario ya atongoria matiganite guku bururi-ini magikomithia munini wa mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto ni undu wa kungatheria kigomano kiria kiahariirio gia kumurika makinya maria bururi utacoketie kuitana na kinguki gia COVID-19 na kiria gikinyitio ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta gatagati ga atongoria angi. Miarino ni wetumite Ruto auge cigana ni cigana na ndegukira ringi akiuga aria maramukirira ni wira magite wa kuruta. Kila kazi, kila wajibu rais wa Kenya ameniassign akaniambia, William, mimi nataka ufanye hii. He can confirm there is no assignment the president of Kenya has given to me that I have not discharged with distinction. Agitetera na njira nene Ruto ningi ni augite gutiri wira aria aheo ni mutongoria wa bururi akaga kuruta akiuria aria maramukirira makumie mawira maria maheirwo indi gutindaga makimurora makinya faraga wira uria wiraruta. So hawa watu wengine wanajifanya manyapara, wanajaribu kusema sijui deputy president hajafanya. Wewe umejiappoint kuwa nyapara ya deputy president na wewe umechaguliwa kufanya kazi. Uende ufanye kazi yako ile umechaguliwa kufanya. Kwa ihinda riu Ruto akoretwo akimurikwo na njira nene thutha wa gukorwo akiaga guthie micemano-ini ya bata, imwe yayo ariria tabanagirio thingira-ini wa iregi na handu-ini hake kugukira micemanio na ikundi ngurani mwena wa Karen, undu uria kuringi ukoretwo ukioneka tari mwoko araikia kumana na kugagaya kwa ndugu gatagati gake na mutongoria wa bururi. Kazi ya kujiwekelea ya unyapara, mimi najua ile kazi nimepatiwa kikatiba. Rais ambaye ni mkubwa yangu hajalalamika kwamba kuna kazi alinipatia sikufanya. Sasa wewe unalalamika kama nani? Na hiyo maneno unasema ya kwamba sijatimiza wajibu wangu, ulisikia wapi? Mwatuka thirikari-ini ya Jubilee ukoretwo kiarama ogwake gwatuka namwe atongoria aria makoyaga rwimbo rwa Jubilee matekuria kiurio ro giothe ndio makoretwo muhari-ini wa mbere kumiruta mahitia gukunyitaniri uria wariho gatagati ga president na munini wake uguthii na mbere kuhwererekera. Sasa Uhuru ndio amefunga lock up. Sasa hakuna mtu mwingine amezaliwa siku ya independent mbele huko nyuma atachukua uongozi. Hakuna sasa. Hata round hii mwenye kuamua ni nyinyi kwa sababu kura ziko na nyinyi kwa mifuko. That Kenya belongs to Kenyans. It does not belong to individual. Mambo ya top bottom tumewachana nayo. Sisi uongozi wetu kuanzia deputy president tunaanza na nyinyi. Tunapanda na nyinyi. Ruto na arumĩrĩri ake mekwaragia hĩndĩ ya mũcemanio gatagati gake na atumia onjoria gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi kũrĩa hitire gũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra atumia kwĩyũkĩrĩria kĩmũhuko.